ҷудои Тоҷикистон. намояндаи Тоҷикистон Шодмон Ризоев бо ҷудогӣ кабуд аз дӯстони азиз ва намояндаи Венгрия бо либосҳои сафед ки ҳамакунун аз аввали сонияҳои аввали қуввозмоӣ Шодмон Ризоев мехоҳад ин ҳарифи худро бо усули буғӣ кардан мағлуб кунад, вале барояш муяссар нашуд. Онгавари Атила аз Венгрия аст, дӯстони азиз, ва имрӯз мебинем ки бар муқобили ин паҳлавони хеле ҷавону қавииродаву хеле боҷуръати тоҷикистонӣ чӣ гуна маҳорату набарди худро нишон медиҳад. албатта мо касбияту гӯштингирии Шодмон Ризоевро хеле хуб медонем ки ӯ чӣ гуна ҳамакунун ба сӯи муваффақиятҳо қадам мегузорад. соли 2021 дар қаҳрамонии Осиё ва уқёнусия тавонист дар миёни навҷавонон мақоми аввалро ишғол кунад ва дар гранд-слам дар Исроил бар муқобили саги муки яке аз қудратҳои гӯштини ҷуде хеле як набарди диданиро нишон дода буд ва ҳамакунун имрӯз мебинем ки дар вазни зери 81 килограмм Шодмон Ризоев чӣ дастовезе метавонад барои мардуми мо пешкаш кунад. хуб, аз оғоз як ҳамун серҳаракативу чолокии худро Шодмон Ризоев нишон дод, вале ин паҳлавони 33-солаи маҷористонӣ мебинем ки таҷрибаи ширкаташ дар мусобиқаҳои мухталиф хеле зиёд аст. иштирокчии бозиҳои олимпии Токио 2020 ҳамин паҳлавони хилъати сафеддоштаи маҷористонӣ ки имрӯз бар муқобили Шодмон Ризоев рӯи гилем омадааст ва соли 2021 дар Мастерс Баку мақоми сеюмро ишғол карда буд ва инҷо ба хотири камфаъолӣ ба паҳлавони тоҷикистонӣ Шодмон Ризоев огоҳии аввал дода шуд. хуб, бояд Шодмон дар инҷо фаъолтар шавад, кӯшиш кунад ки нагузорад ки ҳамин Атила аз маҷористон касби имтиёз кунад, аз паҳлавони мо имтиёз ситонад. Шодмон Ризоев дар қаҳрамонии Тоҷикистон мақоми дуюмро ишғол карда буд. ӯ аз Муҳаммадҷон Абдуҷалилзода дар финал шикаст хӯрда буд ва имрӯз ба ҳайси рақами дуи вазни 81 килограмми Тоҷикистон дар ин мусобиқаи сатҳи бонуфуз кишвари моро намояндагӣ карда истодааст ва чун гуфтем даври аввал озод буд ва даври дуюм рақобатро шурӯъ кард. мутаассифона огоҳии дуюм боз ба хотири камфаъолӣ ба Шодмон Ризоев дода мешавад. ин хеле хавфу хатар дорад ва ҳамин усули дӯстдоштаи худро инҷо Шодмон Ризоев иҷро кард ки инҷо албатта аз ҷониби довари рӯи гилем вазари баҳогузорӣ шуд ва метавонад ки боз як маротибаи дигар ҳамин усули хеле дӯстдоштаву дидании худро такрор кунад. бале, имкон ҳаст, аммо инҷо кӯшиш кунад ки дигар огоҳӣ нагирад, вагарна ин имтиёзи гирифтааш дигар фоидае нахоҳад бахшид. 54 сонияи дигар ҳар ду ин паҳлавонон дар ихтиёр доранд, махсусан паҳлавони мо ба хотири роҳи худро ҳамвор кардан ба даври дигар. инҷо ҳарчи хубтар, ҳарчи тезтар метавонад Шодмон худро фаъолтар нишон диҳад, аз рӯи гилем муҳимтар набарояд ва нагузорад ки ҳарифаш касби имтиёз кунад. ин амалкардро хеле хуб иҷро кард Шодмон, вале каме дигар барои касби имтиёз нарасид. огоҳии аввал ба хотири камфаъолӣ ба Атила Унгавари аз маҷористон дода шуд
و این یک بار دیگر شادمان میخواست همون اصول را استفاده برد و میتواند که همین گونه وقت را بر سود خود کشاله دهد. این هم البته خوب است. خب نه، شادمان میخواست اصول لب دادن رو، نه اصول بوغی کردن رو انیخترش استفاده برد، برایش موثر نشد. 16 ثانیه دیگر پهلوانان در اختیار دارند و اینجا داور ایستاد میگوید واخوری رو باز میدارد، ولی هر دو پهلوان توجه به داور ندارند. خوب این همان حالتی شاید پرتافت قبلی شادمان رضایف یا از روی گلیم برآمدن او رو اینجا داوران میخواهند قضاوت کنند. اگر همین گونه باشد خیلی متاسفیم، اما در نگاه اول بله دوستان عزیز، همان پرتافتی که شادمان رضایف به انجام رسانید. اینجا وزر بها گزارشی، چون ما قبلا هم گفتیم اینجا نزدیک به وزری بود، این دو وزری به دست آورده به شادمان رضایف امکان داد که راه خود را همکنون به دوری سیوم هموار کند. دوستان عزیز، تاجیکستان، برزیلیا همکنون دو پهلوان این کشورها روی گلیم آمدند. شادمان رضایف با جداگی سفید است، پهلوان جوانی تاجیکستان، و پانینی وینیسیوس باشد با لباسهای کبود رقابت را همکنون شروع کردند. در اولین رسیش وینیسیوس میخواست یک عملکرد جالبی را به انجام رساند. پهلوانی 32 ساله برزیلیایی که البته از جهت تجربه، از جهت سن سال از پهلوان ما فرق دارد، ولی اینجا گپ سری چست و چالاکی، گپ سری مهارت بلندی هر یک پهلوان می رود. اما ما اینجا مشاهده میکنیم که شادمان رضایف بر مقابل این پهلوان چگونه نیروسنجی میکند. پهلوانی که حضورش را بار دوم در گرند اسلم ها میبینیم شادمان رضایف باشد، پهلوانی نورسته تاجیکستانی است که همکنون سالهای آخر ما درخشش او را در مسابقه های به و بالا و میدان های بزرگ میبینیم. امروز واقعا دوستان عزیز پهلوانان تاجیک در رقابت های خود بر مقابل صاحب تجربه ها روی گلیم بر آمدند. هم محمد جان عبدالجلیل زاده، هم سرخانوف و هم محمد شریف نجمیدینوف بر مقابل خیلی پهلوانان صاحب تجربه نیروسنجی کردند و شادمان رضایف هم همکنون بر مقابل یکی از پهلوانان صاحب نام روی گلیم آمده است و اینجا آگاهی اول به خاطر کمفعالی به پهلوان تاجیک داده می شود. در واخوری اولی خود هم شادمان رضایف قبلا دو آگاهی داشت و بعدا توانست با دو وزر حریف را شکست بدهد و میبینیم که این حریفی صاحب تجربهش زیادتر حرکت دارد، زیادتر کوشش کرده ایستاده است که این پهلوان جوان ما را شکست بدهد. خب چون از پسگیریبان یا از پشت حریف اگر شادمان رضایف خوب داشته تواند این بر سودی او خواهد بود و همان اصول دوست داشته که حلوک درون پا میگویم در گشتین ملی همان را خیلی خوب استفاده میبرد شادمان رضایف و میتواند که برایش کمک رسان باشد. خوب اینجا باز به خاطر کمفعالی و پهلوان ما آگاهی داده شد در حالی که شادمان در این حمله آخر فعالتر بود. همکنون به مثل رقابت قبلی شد، شادمان رضایف دو آگاهی گرفت و او را میباید که فعالتر باشد، کوشش کند که از حریف امتیاز ستاند، وگرنه کمفعالی گوشین نگرفتن به آن آورده میرساند که او آگاهی سیم را گیرد.
خب اینجا شاید به ورزشکاری ولی برزیل آگاهی باشد. همین طور هم شد. اما اکنون همین گونه شادمان باید مجبور کند حریف را که خوشبختانه این عملکرد پانینی وینیسیوس خیلی خطرناک بود، ولی چست و چالاکانه شادمان خود را از این حالت با خوبی برآورد. البته دقیقه ها هستند برای معین کردن غالب، یعنی بسندگی میکنند. تنها در اینجا یک عملکرد یا که یک حالت خوبی از جانب پهلوانان لازم است تا کسب امتیاز کنند. خوب این حالت هم برای شادمان خیلی موفق بود، ولی نتوانست که حریف را با تخت پوش افکند. خوب دقیقه آخری آزمایی هر دو این پهلوان جریان دارد و تاکنون امتیازی بجز همان آگاهی ها نیست. انا همین گونه حالت برای شادمان رضایف لازم است تا پرتافت دیدنی را به انجام رساند، ولی موفق نشد پهلوانی ما. وگرنه این پرتافت اگر خوب اجرا میشد بجز ایپان چیزی بهاگذاری نخواهد شد، زیرا خیلی مستحکم داشته بود. خب اینجا در دقیقه های آخر، در ثانیه های آخر ما فعالی شادمان رضایف را میبینیم. انا همین گونه پرتاف را ما انتظار بودیم شادمان، انا همین گونه پرتاف زیبا را ما انتظار بودیم دوستان عزیز. اما کنون وزری شادمان رضایف وزری را به دست آورد و میتواند که همین گونه وقت را بر سود خود کشالت دهد، زیرا دقیقه ثانیه های خیلی به شمار ماندن، دیگر نگذارد که حریف از او امتیاز ستاند. بله دوستان عزیز، با مانند همان رقابت پیشین خود شادمان سراول دو آگاهی گرفت و توانست بالاخره رقابت را بر سود خود به انجام رساند و شادمان رضایف همکنون در وزن 81 کیلوگرم راه خود را به دور 4 نهایی برد و امیدواریم که همکنون او میتواند که در واخیرهای بعدی خود همین گونه مهارت خوبی خود را نشان دهد. بله دوستان عزیز، واقعا هم ارزنده هنرنمایی کرد شادمان، گرچند در دقیقه های اول چندان فعال نبود. رضایف در دور 4 نهایی با پهلوان آذربایجان روی گیلم آمد. شادمان رضایف دوستان عزیز با جداگی سفید روی گیلم می آید و الجان باشد از آذربایجان با لباس های کبود. این عمل کردی شادمان که ضد حمله بود خیلی عالی جناب بود، ولی از این هم باز خوبتر برای شادمان لازم است تا حریف رو شکست دهد. خب چون همین پهلوان آذربایجانی با نماینده مالدووا سترپو ویکتور رقابت میکرد، معلوم بود که آنجا پهلوان مالدووا یکم سست‌تر است. اگر اون پهلوان به این مرحله راه میافت برای شادمان رضایف شاید آسان‌تر میشد، ولی این پهلوان آذربایجانی 20 ساله که اشتراک خود را در مسابقه‌های مختلف خیلی زیاد تأمین کرده است، برای شادمان شاید یک رقیب مشکل هم باشد. ولی چون ما دیدیم همین پرتاف‌های خیلی زیبای شادمان رضایف را که حریفان را پای یک همین گونه پرتاف با همین گونه پرتاف شکست میداد، اما این نوبت پرتافت شادمان رضایف
баҳогузорӣ нашуд. баръакс довар аз чӣ бошад ба ҳар ду огоҳӣ медиҳад, дар ҳоле ки ҳар ду фаъол буданд ва инҷо иҷрои усул аз ҷониби Шодмон Ризоев хеле хуб ба назар расид. ҳамоно идома медиҳанд ҳар ду ин паҳлавон ба ҷуз ҳамун огоҳие ки якдигар доранд. инҷо ҳар ду якранг усулро мехостанд иҷро кунанд. хушбахтона барои паҳлавони мо ин хавфу хатар паси сар шуд. маълум аст ки ҳар ду паҳлавон қариб ки якранг гӯштин мегиранд. ҳар ду талош мекунанд ки як партофти хубро ба анҷом расонанд. ҳамин партофти охире ки Элҷан паҳлавони Озарбойҷон иҷро кард, ҳаминро доварон як бор аз назар мегузаронанд ва шояд инҷо ба шубҳа доранд ки шояд вазарӣ буд инҷо. мутаассифона дӯстони азиз, бо сар дифоъ кардан барои Шодмон Ризоев ба он оварда расонд ки паҳлавони мо аз майдон хориҷ карда шавад ва ин паҳлавони озарбойҷонӣ бошад роҳи худро ба марҳилаи ниманиҳоӣ мебарад. дӯстони азиз, Шодмон Ризоев бо либосҳои кабут аст ва Шарофдин Болтабоев бошад бо либосҳои сафед ҳамакунун рӯи гилем омаданд ва мо мебинем ки ин паҳлавони ҷавони кишвар ки ҳамакунун бо нерӯи бисёр ҳам қавӣ сӯи муваффақиятҳо талош мекунад, чӣ гуна бар муқобили ин паҳлавони хеле номошнои узбекистонӣ нерӯсанҷӣ мекунад. албатта барои Шодмон Ризоев рақобат кардан бар муқобили ин паҳлавони соҳибтаҷрибаи узбекистонӣ хеле душвор аст, вале инҷо мо мушоҳида кардем ки Шодмон Ризоев чӣ гуна бар муқобили соҳибтаҷрибаҳо рақобати арзанда нишон дода буд. танҳо як ҳамон ҳаракати гӯем ноҷо ёки нохост бо сар дифоъ кардан тавонист Шодмонро аз марҳилаи нима ниҳоӣ маҳрум созад, вагарна рақобати хеле арзандаи Шодмон Ризоев инҷо мушоҳида мешуд. хуб, инҷо як ҳаракати паҳлавони мо огоҳӣ ба Шодмон Ризоев дода мешавад. муҷозоти аввал хуб, як ҳаракати дидании дигар аз ҷониби паҳлавони мо буд. Шодмон Ризоев албатта чун гуфтем аз паҳлавони озарбойҷонӣ Элҷан Ҳоҷиев шикаст хӯрд. аниқтараш ҳамон усули бо сар дифоъ кардан буд барои Шодмон. хуб, огоҳии дуюм ба Шодмон Ризоев дода шуд ба хотири гӯшӣ нагирифтан ва ҳамакунун Шарофдин Болтабоев барои худро хубтар мекунад. хуб, як партофти хеле хатарноки Шарофдин Болтабоев буд, вале хушбахтона инҷо довар имтиёзе ба Шарофдин Болтабоев надод, вале як лаҳза таваҷҷӯҳ мекунад гумонам ба ҳамон наворҳои такрорӣ. бале,
инҷо вазари ба Шарофдин Болтабоев дода шуд. хуб ҳам акнун Шодмон Ризоев аз ҳариф қафо мемонад ва ӯро мебояд ҳарчи хубтару ҳарчи чолоктар амал кунад, то ҳамин имтиёзи аз даст додаро ҷуброн кунад. Вале чун болотар ҳам қайд кардем, ки бар муқобили ин паҳлавони соҳибтаҷрибаи ӯзбекистонӣ нерӯсанҷӣ кардан албатта кори осон нест. Вале мо дидем, ки Шодмон бар муқобили паҳлавони муваффақи Бразилия Винисиус Папини чӣ гуна баромад кард, бар муқобили намояндаи Маҷористон чӣ гуна баромад кард. Албатта танҳо ҳамун як иштибоҳ тавонист ӯро аз марҳилаи ниманиҳоӣ маҳрум созад. вале имрӯз ҳоло ҳам вақт ҳаст, ҳоло ҳам имкон дорад, ки барои нишони биринҷӣ роҳи худро ҳамвор кунад. вале Шарофдин Болтабоев низ, ки яке аз паҳлавонони хеле соҳибтаҷриба аст, шояд барои касби нишони биринҷӣ талош кунад, як фаъолии худ хуб нишон диҳад. аммо як амалкарди хеле хуби Шодмон буд инҷо, вале имтиёзе барояш наовард. хуб, як дақиқаи дигар ҳар ду ин паҳлавон фурсат доранд, то тақдири ин рақобатро ҳал кунанд. Шодмон Ризоев бо ду вазари ва маъзарат бо ду шидо ва як вазари аз ҳариф қафо мемонад, аз Шарофдин Болтабоеви ӯзбекистонӣ. аз ҳамин хотир бояд ҳарчи зудтар, ҳарчи фаъолтар амал кунад бар зидди ҳамлаҳои ин ҳарифи ӯзбекистонияш. чун дар рақобатҳои қаблӣ мушоҳида кардем, дар ду рақобати пайдарҳами худ Шодмон Ризоев сараввал ду огоҳӣ гирифт ва баъдан тақдири рақобатро бар суди худ ҳал намуд. инҷо камтар аз 20 сонияи дигар боқӣ мондааст, ки ин албатта хеле барои Шодмон он қадар хуб ҳам нест, чаро ки дар сурати ба анҷом расидани сонияҳои боқӣ монда Шарофдин Болтабоев метавонад роҳи худро ба даври дигар бубарад, ҷое ки барои нишони биринҷӣ мубориза мебарад. хуб, инҷо шояд огоҳӣ ба Шарофдин Болтабоев дода шавад. бале, ҳамин ҳам шуд. хуб, тамом дигар. Шодмон Ризоев аз идомаи рақобатҳо маҳрум шуд ва Шарофдин Болтабоев бошад барои нишони биринҷӣ мубориза мебарад.